Matharaita maya manangitwo kurumirira mutaratara wa watho uria waiguanirwo ni rumwe wa mabũrũri wa kuukia thuguri ya Matharaita kĩngungo. President Uhuru Kenyatta utongoretie mihang'o ya uthukangia wa micinga ino mbere ya nyitite miugitiri-ini augite thirikari ni ikirire mitaratara miega ya mundu kwigwatira Matharaita angikorwo ni akurumirira mitaratara iria miarire. Tutaendelea mpaka tuhakikishe ya kwamba silaha zote ambazo ziko kwa mikono ya wale ambao hawastahili kuwa na hizo silaha tumezirudisha, and we have destroyed them so that we can have a peaceful, focused country. Thirikari ni irikitie kuharia register ya andu othe aria mari na micinga kiwatho kuthira mitambo ya kiriu na kumahe marua. The actions that we are taking today are in line with our regulatory frameworks and also various regional and international legal instruments on the management of small arms and light weapons, to which our country Kenya is a signatory. President ugite mihang'o ino makiria yoroteire aici a mahiu aria makoragwo makihuthira micinga ino gwika tharika hatari kihariro na guthoga thayo wa muingi wa matura. Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i augite mieri mihituku Matharaita 50 ni mahithukirwo rugongo rwa Rift Valley na micinga 71 na rithathi karundo kuma mwena wa Marsabit. Muingi ni uritio kunyitana na borithi hari kuhithuria aria megwatiire Matharaita mugaru na watho na njira ino ni magukorwo makinyita itemi hari kugacirithia ugitiri wa bururi. Ngiri Inoro TV, jitagwo Julius Kareithi wa Munene.